Ichi ndi tshikolo tshi ḓivheaho sa Arcville Combined School tshine tsha wanala fha Masakaneng vunduni ḽa Limpopo. Ndi tshikolo tshine tsha vha na vhagudiswa vha maḓana maṱanu. Vhana ava vha ḓa nga vhunzhi vha tshi khou ralo u lila pfunzo. Kilasirumu khulwanesa afha ndi ine ya vha na vhagudiswa vha furathi sumbe. Ofisi ine vhadededzi vha wela khayo nayo kha tshiimo tshi sa takadzi. Hune afha na dzi desike dza vhadededzi dza si fhelele afha ngomu nga vhuṱuku ha tshifhaṱo itsho. Vhadededzi vhoṱhe vha 12 vha tou sielisana u shumisa ṱafula dzi re henefho u ḓilugisela thero. Vhabebi vha vhagudiswa vha afha vha ri tshililo tshavho tsha u fhaṱelwa tshifhaṱo tsha tshikolo a tshi khou pfiwa nga muthu. Tumo ya rena e be le gore le re godišetseng sekolo seko le re nyakeleng di-mobile bana ba tswela pele ka sekolo ka gobane gone ba le ditlelase ke tše nnyane ande bana ga ba kgone o tla mehlele ge ba tlile bana ba ke ba bantši. E re sware gabotse bana ba rena ba tsenela sekolo ka mekhukhung e re kgopela mmušo o ka re thuša wa re tlišetša di-container bana ba rena ba tsene ka di-container re sa tle ngwadiša ba bang bana ga ba felela ba. Musi vhabebi vha tshi ri itshi ndi tshone tshiimo tshe vhana vhavho vha fanela u ṱanganedzelwa miṅwaha, vha muhasho wa pfunzo vhone vunduni vha ri vha ḓivha nga ha tshiimo itsho. We are aware and very much concerned about the situation at Arcville Primary School in Masakaneng. The school used to occupy buildings on privately owned land. However, we were given notice by the owner as a department to vacate the land, and that is why we requested land from the municipality, which was fortunately granted for us to build a school for the community. We then kick-started processes to relocate the school to the new land. Unfortunately, the community moved ahead of us. However, we've ordered mobile classrooms and mobile toilets for use by the school while we're still working out details around construction of a new school. Safe to indicate that the school has been added to the district priority list for infrastructure projects. Zwigwada lwelaho pfanelo dza vhathu vha ḓivhidzaho equal education vha ri zwi nga nnḓa mulayo wana zwikolo zwi ngaho ichi tsha Arcville Combined School zwi tshi kha ḓi tshila nga ṅwaha wa 2022. According to minimum norms and standards for school infrastructure, it states that all schools that are made up of mud, wood, zinc, and asbestos should be eradicated by 29 November 2016, meaning those schools should be replaced with appropriate infrastructure. So appropriate in terms of minimum norms and standards, so buildings and so forth. And the school that Arcville is made up of a bit of asbestos and zinc. So according to the norms and standards, it is illegal to have such a school in 2022. Ubva kha Kilasirumu dza mazenge u ḓa kha mabunga a milindi. Tshiimo ichi ndi tshine vhagudiswa maḓana na maḓana vha tshikolo ichi vha fanela u konḓelela u tshila natsho ḓuvha na ḓuvha ḽine vha ḓa tshikoloni.